South Lungpher hi Lungtlai District Khochak lama kholaili takani a Phongpuitlang bul thuta omni in Phongpuitlang sanglai ber thlengkhian Lungpher lalram chuan a huam thleng nge ani MLA constituency a Lungtlai East biala omni in siaha atanga marlama sangau nena aninkar siaha atanga kilometers somthuma omani Boy lailal ro puile mingthang tak do kulale run no ni te fapa te zinga apalina switch huma chu kumsang khajariat somriat pakwa khan lo pianga kumsang khajakwa sompariat khan Lungpher khwa hi tlang le khan nein a opchana kumsang ne sompariat khan kumza atlinna centenary po ropui takalom ani to ani man lailal ten anti chin angin alala tanga kumthumna kumsang khajakwa somni pakhata aboya kumsang khajakwa somlia khuanga choi Mizorama poi lailal te jinga khuang choi hnung berani kumsumnga panga mi chawni in Lungpherlal sui chuma chuan February ni som pahni sangkhajakwa somli palia hele hi alo chwa santa ani sui chuma hian fapa than hulale lalro tate aneya lalro ta chu atlangwal tran tirina thia than hula ero chu nyarka yimwal chinen in nein fapa mungduna annei vandoi thak takin sui chuma fapa than hula hi kumsumni panga mi chawni in kumsang khajakwa somthum pahni khan mual aliam vele bok Lungpherlal sui chuma le afapa than hula te hi an chhana toin andam re lo hle maya lalthi hnu chuan atupa mungduna chu lalni tura sui chuman adam laya arwat lok to nima se alano panawangin a aya lalnu Lungpherlal nupui PTLC ichuan ro ariel chhunzoma kumsang khajakwa somnga pali lalban thleng khan sui chuma chinza tupa mungduna chu lalani a ahnua midang anlal to lo Lungpher ming puchan bernia an han soi chu he lai kan khochwa san tak kholai tai tui kan ti min no moa pial krep sei deu mai oma chu Lungpher ming puchan ni ten an soi thina ke hi sang khajakwa somthum le palia Lungpher hian kapianga kan hiat ve kan au puitling ve deu zelta a sang khajakwa somli le pakhat vela chuan primary school alo oma chuti lai vel chuan Lungpher hi in somriat vel anni berin ka hiae South Lungpher khomping putchan hi soidan bera chuan tuna palsang khuzin kong thlanmual lui pia deu sia son khwai lui thlen ma dewa tai tui kor anti mai chu oma chuta pial klep lungin pha thlazul mai chu Lungpher ming putchan ani sui chuma chu u naw dangte angbokin tlang chang tur in buat saya mararama te khwa din tumin kumsang khajakwa le pahni khan a ho tinen an thok chhuaka bu phur thum mun lowan wata ma se chulai ram chu serkor hovin helai la to tlang hi kanom chanani ti in sap nena anzual kota a an thu chu pomsakin pusui chumale a ho te po chu lo po siam telovin an let le ta a kumsang khajakwa le pathum khan Lungpher mun hlui beran ti thin chimim bul antia chuan an omle a chuta kumsari anomna tuna chuan tuna rolbu kho omna a hian an ro omle a chuta chuan kumsari velbok anom hnu chuan a u naw ten ramsa thlachevin lalna tlang om thei thu chap nena a thlena kanram hi British in opto awang khan lal tur te po in sap nena tanga phalna anne angaya Lungpher khwa chu tlang le kha nein an lal sui chuma chuan kumsang khajakwa somparia ta tengin ro relani kaping chu lalgo ria dia kum somriat pangana kalai ka dia lungte lal fanu ka dia kum sang khajakwa somnga pali January di ria ta Lungpherlal fapa ho to da chin sa
nên cái đình này cho mình có bảo cháu chuan sát chia phát thăng cần ấy mà lại là lần tỷ khát cho top lama cần phát trộm phá về cháu sớm ngã để bằng khan lal bà đã đi ta cho tiếng angin sarkar na vod em po nei lovin hun kan lo panga lalan lo pan wa khan MRC bembara bipoite tu sakna achanga amaro chu by election chau okhania cham anti ang po kan pang so lawa MRC cha balo so chuan kapasal pung tu da chuan kei chu lo bet pot chuan pui fanau kha chom thei don si lawa sai hai mo long tai ai mo kan pe banga mani tho tok na te kan song ve to mai ang chu sát chia phát thăng căn ấy tỏ xí lậu choan atia cho tiếng cho đi mà sẽ là lùng per khó pha tiếng mình mang ngày tu hi khôi muốn bỏ vợ bị là cần tông bị cái lawang cái tia phải chế sao kín cho thì choan môi tiếng anh lệ kan re thei di po in chir bia suang che bin tia chu mi thu loka chuan middle school din saktur khan vc ho khan an ron so ma middle school chu ama ho chuan an dina pension thangin headmaster in athoka cho ti lua sang ti le som ni pakhat zun tha khan min boral santa ni va doi thak takin sipui kara aboral hun kha covid lai takane wang khan kho choga mi po Kohara chut tampo an phalo lain pangai takin Christian kan ni nang in khuang le hlanen ropui takin khochong mi ten min thaliama khochong mi poite songa lom thu ka sayani hun alo danglam zela anlal te chuan leilung an lo chan chan to a tuna thang thar te chuan anlal hmel an phak velova khwale tuite tan feltekin ron rel thina anlal opna hnuaya an omlai chu tun thlingin upalam ti ti tuiber alani ringani indo puilai khan lungpher hi helai tlang dunga chuan alaili boka mun poimo go down depo da ani nge nge a tonglet tura si CI circle interpreter depo da ani a kumin sang he somni panga hian ra siveng an ti thin an ko hlui mual chu lowa nei me kani tunma ang mm chuan lo neya ezong hi tamto loma se mitai matak tak an lakat nup mai an lal sui chu makha mi ommai mai ngai thelo mi ani a na thok thei rual ina om amu chuan hau thina lowa kal ta che ati mai thina ni ome tunma chuan lungpher khwa hi bunga na khwa ani a tram tlak po in thlai chidap na le kho thenom te tan pur chok na hun alo ni thina ni hun alowin herzela lungpher khwa in zakhwa tia soi thin chu kumsang he somni panga alo thlen meu chuan in zathung khwa a alowin chhal ve ta kanrama dak manga lekha thon le thil cha te alar lai khan mizoram hun danga lungpher khoping pu alo om ve a chuwang chuan lekha atleng swal phuwa mizoram chimlama om lungpher chu south lungpher tia da hi adik bera an ngai ta a south lungpher ti in shiat le chinchia ani zuita ani khoming tha khi alo har sakhop maya
Lai Autonomous District Council an bial tu MDC pusilal muan thangan LADC athak adil angin official athak alonita ane lalal hun lai lungpher khoram ri chu BRDF road atanga lungtian khokal kongpeng thlenma tlangdung mautlang khan kon an ti atanga inchanin thelret lui hnara thelret lui zo thlale in fungka lui afinna a chuta tangin fungka lui zo chhozelin vadam kon thleng vadam kon atang chuan min valuya chuk thlale zelin mithi kho kham thleng mithi kho kham atangin tuile luang lui thleng tuisum pui lui lama nukai lui chuak nukai lui zo chhozelin siachang lui nar thleng siachang lui nar lama zo chhozelin phongpui tlang sang lai ber thleng phongpui tlang sang lai ber atang chuan cheuhnar luya atang chuan mautlang khan kon atira ram ri in channa afin le ane lungpher lal na hnungber hung du na chu July ni thum sang khat zakwa som thum pakhata apianga zirna lama chuan manlai metric ani a ram shwaina politics lama atui hle a kumsang khat zakwa som nga pali khan lungtian lal fanu lal nguri chinza chu nupuya aneya fanawal somna sompani la yan nei apu le apati anglo takin adam reya kumsang khat zakwa som nga pariat khan poila care regional council member MRC atan lungpher biala tangin thanklin ane kumsang khat zakwa som ruk panga a lungpher middle school din ani khan adin tu te jingami ani a khwale tuite tana mi in petak le mi chan haite ngai sak thin ane pasal tha ani a sapela ram chwale ramwa hi nuam ati thin awanglai chuan pashisel le chaktak ani a kum upata wanga chaklo na sangsangin atlak buak nu chuan BP sang zunthum gaut ke bok aneya damdoi in lama tipo thei anga enkol thin ani June ni thum sanghe somhi pakhat ninga ni khan ana zual dewa South Lungpher PHC a shwai ani a thoktu ten thei to pan chwa layen zandar som pakhat le minute som pathum khan natna omto lo na hmun panin akhwale ni puite chu a ho santa ani June ni sanghe somhi pakhat zirtop ni chopmadar som pakhat khan South Lungphera LKBK Bolpui NGA Administrative Secretary Reverend F. Laring Lianan avuya thana hun nung trong China chu upa F mangai thangan manga alei taksa lalpa local le huna kai thotur chu thaliam ani veta ani COVID-19 shileng awanga sarkarin standard operating procedure SOP chu VLTF 10 athei china ken ko angaya khwala changa local du tamtak an local theilova ropui takadar khuang le rimoi dang te manga an sun po athei silova chuti lai ero chuan furkhwa ro surdu hun ani a pathianin khocha apehlova boruak thatak noya vuina hun an mang theya adam laya a inbula khan thatak maya faten an siam saksa diama zal ani kumsang khat zakwa somnga palia lalde thunei na alo top tak nu chuan village council rorel na panga khotlang enkol alo nita a amma sain village council chanchin sei theyak om hi pathian le min thlang ling tu khomi puite le tuna ka tho pui vc te chunga lom thu ka soya kumsang kha zakwa somnga pali khan lal rorel na ti top alo ni a South Lungpher ko de po village council opna hnuaya kan lo tranta a chuta kan VCP masaber chu pungun leya mitam zokina pumuaya tia kan riak khani a tun hun kumsang ni somni panga thleng hian village council opna hnuaya kan lo oma kum in sang ni somni panga a village council member te chu mi pasari kan ni a kading lampang chak lampang bera tang hian soitanila ani hi pu lalje manga kan member ani a tin adot tu hi PC lal mukimi ani a tin kabulami hi pu si lal rodinga kan treasurer ani a tin kaveilama kabulami hi
kan secretary nilai pu es dar chung nunga ania abulami che hi kan vice president pu lalhuna ania tin adot tu che hi pu ar ro chunga kan member ania tin athang lampang berami hi pu si lalriat puya ania hengmi te hian akan khotlanga ro kan rel ve mek ani village council din tran tira tanga tu hun sang ni somni panga theng hian atram ang zong ni lovin VCP hi somni le panga kan nei to ani VC malang tlang pui han soi ta ila avai chuan soi kim sen ani longa azol pui de han soi ta ila ni zain ho na hi kan mang tangkai em a tin 15 finance kan ti te local body fund kan ti te hi kan mang tangkai em a tin keima ni tual chunga thatin ban tlang natlang kan kawa mipuin at poim olai kan ti te kan thok thina tin kum in sang ni som ni panga hian zuk le muama film thei kan om ni chuan VC te hian choi moina pek kan tumbok ani South Lungpher hi in malding chuan zathum kan chuang ve to a chung ko ang zongan chiar chuan in hoi lu te kan oma wangin zathum somruk kan chuang hreta tin mi hring hi tuna record kan nei dan chuan sangkhat le zasari borvel kan ni e South Lungpher khua hi MDC thatak tak ten min lo bial to thina an malak na sang sanga lom thu kan soya tun huna hian pu si lalmuan thanga XCM ni bok in min bial meka khotlang tan thei top chuin ma min lo lak sakna po achunga lom thu kan soi tel boka tin documentary kan siam theina tur po hian VC tenen thokhoin thei topin ma min lak puya achunga thinlung takin lom thu kan soi non le du ani e pile putika Christiana an shet ma chuan ramhuai an lo bichina lungpher than mual hlui bul loka phongpui tlang huai an lo biak na hun po mu thein ala oma chu chu a hun hinga khoshum biak na ti ani atlang nei tu ramhuai lal hming nia an shiat an ko dana chuan dar kwal le tial chhum ti in an lam chen abetu bik pui thiam bolpu chu cheuling atlang chan pa chu bolpu tan an hmang thin ni in an soi South Lungpher hian kumsang khazukwa somni atanga sang khazukwa somni pakhat vel khan mualian pui le darzo khwa atangte in thushil tu te an lokala Christiana om turin an som hloma mitlem te chau Christiana anin pedua chungte chu zapaya mual chin van hama kheng lot ngun chuai chonjama dar kwala chokhamale khwai irate anni Koshan din tu te chu Serkon Baptist Koshan ni te an ni a kumsang khazukwa somni pahnih vel khan bekin po an nei to nia shiat ani zana khonwar an la nei lawa wangin bekin chhuat laya meipuyan chhep mai thina Bible chiar thiam an omlova an rilruwa thil omle thania an shiat te an choi chuak ve mai thina ni tuna chuan Koshan sang UPC Northeast India le UPC Mizoram te LKBK te BCM te le Presbyterian Koshan te anom meka hun puma rongbol tu po an lo chuak ve zela pastor po rukve lai an lo omto ani chintui pui mai ni lo zoram hwa po a midang dai tak le tharau mi po mi panga vel chu pathiani na pe a chungte chu upa sang tlaya upa tuang ya pa upa es haivunga upa sang ira upa sang duma mate ni in anjan chin kim chang taka soi sen anilova upa sang tlai khan pathian thil pek tong shat lo shilfia theina aneya a shilfia chin zirna lam din hun kumsang khazakwa somli pakhata South Lungpher hian primary school ading chana zirtir tu masaber chu puthat chunga Lungpher lal sui chuma u naw rul kwala lal fapa ani a tiang chuanin kumsang khazakwa somli pakhata bultanin zirlai anga mazatan oma sang khazakwa somli paruk vel bora chuan Paul Thum Pass mi pasari lai an lo han to a
chumi nu sangkha zakwa somli pasaria training in serkona akala chumi a training nu chuan a ai o turin pu aizona aron omlea pu aizona hian south lungphera zirna le koran le khotlanga masona tam tak athlena aizona tuikhur tia kan riat lar te po hi a hova tuikhur an siam ani a tiang chuan scout te lo dina theiang tokin khotlang masonna alo ngai poimo thina tuna hian leilung min chansan to lungphera zirna kan lo tran hian zirlai masa azong zong chu kan soi seng lovanga zirna bul lo tran masa zinga kan riat thei deuh te chu pizza chuai te putrial thiau wate pumung duna te ten putum khwaya te punhiar mangate putluang ia pate ho te kha anni a punhiar manga hi sangkha zakwa somruk le pathum khan mizo zinga mcom pass saber ni in mcom azowa tuna hian aizola ramhlun venga an khosame kani kumsom kwa chuanga ni to a minla dampui theya lom om hle a ten zirna an lo be chan dana hi ngai nom tak a oma kan soi thiam lova ngai nom turang po hen kan soi thiam lo zoka amai ro chu kan nu le pa te khan zirna an lo kalpui dana hian rual o na an lo leya rual o na na satak awangin khodanga te an lo zira primary school ba kha helaya zir theina om lova chutianga school dangan kalzel na po chuan hreom tak chungin mi ina te omin mi na thokin in hlo fa chopin lekhan lo zira ke kal ngai te nia then pe chu imphal thlengin hei kapa te ngei po sangkha zakwa somruk vel bor khan imphala ke in akal thleng thak ani a chutiang chuan le khazir tur hian thei to pan lo chua re om poisa lovin zirna atan thei to pan lo chua mi hlotling engemaw zat kan neya mizoram pumpua pua minglang pha mitam tak kan nei ani kumsang kha chukwa somruk panga middle school din ani a kumsomruk na diamond jubilee po january ni som panga sanghe somni panga khan ropui takalom ani nge chumi nu in high school din ani a tundin huna government primary school pathum middle school pathni high school pakhat le private english school pakhat anei me kane zirna lama an khochhuak ni masate chu piza chuaye putial thiawa pumung duna putum khwaya putniar mangale midangte anni a putniar manga chu mizoram atanga mcom pass masaber ni in kumsang khajikwa somruk pathum khana pasa tuna chuan zirlai engemozat anlo neita a master degree thlinga zirzole phd thlingpo in anlo nei veta a medical doctor te dentist te nursing lama te kongshang shanga pathian mal somna andong em ani mi masati zinga an hunlaya sarkar na sang deu cheltu te chu putniar manga mcom pass pasaber ni in advisor Mizoram State Planning Board retired pusi ngun chunga joint director industries department Mizoram pu mc thansuma senior research officer planning department Mizoram puti vantuma executive engineer planning pwd pu mc shang chema divisional accountant pwd pu hc trial hluna executive engineer pisui chi cdpo pu f rual ira under secretary sericulture department pu b zapning thanga mps dsp hengba ka hian sarkar na shanga officer din hunlo hiala kaisang po anla oma chungzinga chuan district council office staff zinga te police lama te po anneya pusi thang ira chu mpro ani a anaw si tirche wa chu map lama chu nu anei thatle a choi moina tam tak adon ba ka operation ne na shanga ama hi commander tana ruachin ani
Assam Police a chang pulal zualate puthat khuma late te chu anni masa zinga mi anni bok indo pui pahni na a V4 sa chang zinga puthong sia le achian te po anom bok zirna lama thok tu anne zinga Dr. F Lalchan himachu Lunglei Government College a lecturer ani a nula C Vanal Bonipo Champhai Government College a athok bok PhD timek ani bok Dr. Freddy F Zothang Liana Dr. L Thuang Zathanga tepo an khotlang timoi tu an lo ni ram shwaina ko nga an khot suak ni na nei dan te pumong du na MRC Poilakher Regional Council pu L Shang Hluna Chairman LADC Pusi Ngun Iapa MDC LADC Pusi Lan Huna Executive Member LADC pu F Rual Ira Chairman LADC Pusi Lalmuan Thanga CEM LADC kan soitak angkhan South Lungpher hi Longtlai District tui chhak lam tlang dunga hmun lai lian ni awangin tunma po in sipai go down te alo oma medical dispensary te da ni in tuna hian primary health center anneya medical officer le staff te omin damlo ta na tangkai hle khwalkhwa atang te po in an pan ve reng chin ani department sang hnuaya malak na a forest Food Civil Supplies Department, Revenue, P&E Department atanga staff duty ingemunsa nombok. South Lungpher khotsuak infiam na lama shat hlote zinga. Muay Thai lama vila ramdin moyete. Sangthan hlirate anneya. Boxing lama po zonun zira annei bok. Tunma chuan football ayin hockey hi anlo tuipui hle maya. Shanglui zinga hockey khel chin tam tak anneya. Tuna ero mual anliam zo deu vekto pusilal muan thanga ex CEM LADC po hi Serkon Christian High School ka layen Neru kapa hockey player Mizoram IO turathan ani South Lungpher khotsuak zinga hlaphwa tu te pathianin apek putum khwaya H tuma khan la somruk vela phwa a hlate chu Emmanuela fakna hlate ti in abuati chwa ani nge ala phwa zinga Nazaret Isu khoya nge ikaldon ti hla chu ATC zirlaiten thiam takin an sa nge a ani hi mibik anti ang hi ani a thuziak lampo athiama lekhabu enge monsa da ziak athen chu ama chanchin ani a khun harsa aton sang atarlan note ani ale khubuziak zinga chuan damusat kasul hnu ti le fasha te sing nun ti chu anga inom hle kumsang ni somni pali khan he khovel hi achwa san atul dan angzela hlaphwa ngal theizel mai PS le rimoi annei le boka thule hlalama meichia te don thei choi moina po chi sang adong nge ani South Lungpher hian tlom ngai po sang khodanga ang hi anom ve veka kotlang le member te mason nu turin thei top an chwa chewa Yanglai Association adin pa hian South Lungpher kwa hian Young People Association aloding to a chu kumsang khazakwa somsari pakhat ni en kumsang khazakwa somsari pahni le kumsang khazakwa somsari pathum thleng khan adinga kumsang khazakwa somsari palia YPA chu Young Boy Association ti in an thlaka President Masabir chu Puel Shang Hluna ni en hemitnu lok kumsang khazakwa somsari pali vel khan Yanglai Association tia Lai District Pumpuya Ankalta Gawangin South Lungpher po YPA chu YLA di in aloding beta ani YLA tia thak nuwa President Masabir chu pubi du luaya ani kum sang somhi pala sang somhi paru Yanglai Association South Lungpher branch koi tu te merfeti na lone chujom halila lehi puar kap sara South Lungpher wale President Lai Kanya Vice Lodi Sala Pubi Zalin Suma Secretary Jangval Kele Suma Assistant Secretary Pubi Doshet Puya Finance Nula Mercy F Del Mois Wali Treasurer Nula Di Del Chansui
advisor pathum kan neya pakhatin non tel pui theya ding vesela pu h la moya member hi tuna hian zalile somnga kan le kanit kumsanga zapua somsari pakhata young people association loading president pu el sham hula ania kumsanga zapua somsari palia young people association ti chu young life association tia thak ani central young life association shoi tu hun choi moina heng mi te hi an lo hla to bok ani pubi lu loya pusi rual khuma pf ro thang te ani shoi tu na sa te ma lo la to na awangin sau tu per khwa hi dry area tu chen hian puan alo ni to ani village council te chunga thinlung takin lom thu kan soya waile buzero se Mizoram Papom Southern Perbransi Kumsang Kazakua Sompuale Pasari Khan Din alone toa. Promotion Ka Malak ni Telavin Omten Rawang Don Te Khan Kanhan Oma Sam Mile Som Mile Pakhat Atang Khan Din Tharle in Tunahian Office Biaral Te tu na ni me te in sia tir na hi an nei le khoti la thain ga sia salu per branch MUP president UF Lalhun Moya an ding sela chuan vice president UR Nausanga an ding le sela chuan secretary hi chuang enga kania tuna ding me thi kania chuan assistant secretary UR za chunga ding sela chuan finance secretary pu ka chola ding sela chuan treasurer pu BT rin chunga senior advisor hi patni kan neya pakhat hi local thelaba pu care wal haya ding sela chuan tuna hian member din huna hian I kan record tharber an update a hian member somsari paru kan ni me ka I thil chuan om tak hi kan ti thelawa pu pa hol de chuan mi te tan puina ngai kan nia adom chok ngai kan nia yang kan kal ve no la social work te kan nia village council te du saknain kan thing puin na tur le engamo committee se sovel tur te in lo na te min siama chuan bial tu MLA atang te po hian lo ngai ni si chua ve thin boka MUP member te hi Boral hian ralna kan nei ve thina LWA South Lungphel branch te hi kumsang hi le pali April ni som hi palia allowing tana LWA din tan kuma kan president masaber chu pisiren ki ania LWA te hi kan din tan chwa lai chuan member claim te kan nia LWA te hian in malak na sang kan nei ve a kan ti thei atlem meya kan khotlanga hianin mithi kan nei in mithi kwang chunga hianin kwang khu LWA ten kan khu thina ti chuan kwang chunga pangpar kan da boka million le mitete kanin rual khai taka kan om theinan ti in kwang kan khu pangpar kan da bok thina hei hi kan khotlang te swai tu te po in min pompuya kan lom hle ti chuanin mithi kan nei in khohar ina hian LWA ten tui bottle kan chop thina mithi na leng ten ol samzoka tui an in theina turin ti in bottle hi kan chop ve thin bok ani ti chuanin malak na sang kan nei tia chuanin kan LWA motto hi bom chan hau bom tran pui ngai ti tran pui ti ani angin kan member an ni emo kan member lo te poni selangin tran pui ngai an om chuanin kan theiang tokin kan tran pui ve thin ani rem chan dan angin
ti chuan in LWA te hianin kan lai thuam te hi abo kan hlawa kan day te le khotlanga program a om te hianin lai thuam hianin kanin thuam thina kan member te an boralin puanin kan tuam bok thina ti chuanin LWA office bearer te an boralani chuanin lai thuam in kanin thuam thin bok a chu kan lai thuam te kan hum hal ve theina nin kan ria a chu tiang chuan kan thei tokin ma kan la ve thina ni klome South Lungpher branch MHEP sang khat zakwa som sari le palia aizola din khan Khamirwal Khan Lungpher a hian ding ve ni chu ta ruai tu ma sabet president chu pituan kai e tuna kan jinga om to talowa hei South Lungpher branch a hian MHEP hi khundanga alo om ma po in alo ding ma sabet ti chuan kan malak na lang pui kha sei ka duwa i alo tin kan tira tang hian enge ni khotlanga chian ni thatni a kan member ten lo boral hian wan ten kan lon tuam thina ti chuan Christmas donin harsa parol te mei thai harsa jok te i Christmas i satrom leinan ti in tran puina kan lo pe thina dam lo ten omin kan lo kan boka ti chuan sa ni som ni pa ni kuma tangin i kan member thi te puanin tuam kha i aduk kan du tok talowa ti chuan an mani ria rengna tan dek chi sang khat changa man ai sang lova in ral ni se ti in ma kan lo la ni tun thleng hian kan kal pui me kan ni chu South Lungpher Village Council tero manna Lungpher khua documentary buat sai alo ni hi alo mom ka ti tak zeta hetiang anga khotlang vei khotlang hruai tu kan le hi an chunga lom thu kan sei mi sa he khua phong pui tlang hnuai a om bo ruak thiang tak ke kalau piang chuak ve po hi van nei kanin ti lom om ka tia khomal som na dong tak kan ni Lungpher khua hi man lai lai tangin khotei ma anti chin ania kan lal kha fel mem maya khulaya nula tlangwal na thoklova om te hi aleng kuala ngatinge hnain tholo na thokro u tin tiang chuan khua afang thine tin an soya chu tiang te wang chu niang voin ni thleng hian khoma son le in todel ele bara po manlai huna po khodang tena tram tuar chang po apuran lo chok na khua ti thein kan lo om a hi awan le thak ka tia chu khua chul chuak kalo ni ve po hi wen ni hian chuan tlak ni in ka ria lom om ka ti tak zet ani ram rong bol na zau zo ka ke kan pen then turin tin sang ni som panga politics lu chilin MDC candidate kani ve amaro chu van duai zo ka kan changa sang ni som ni bial ni puite du sak nain Indian National Congress Party tangin MDC thanlin kalau ni bial mi puite jong chunga wen ni hian hundam changa la in lom thu kan soya an mi khongai na te min mangai na te min du sak na te jong hi ka ria huna local zela pathian rem ruat maktak mai alo thlenga kan be seile kan rin phak ngai lo be sei tin po kan tin lo chief executive member hialte kalau ni ve thei ta kan ro rel hun chung thariat lek ni ma se na tam tak he ram le ham tan hian bultanin sul sutu ni kain ngai ve chung te po chu kan ti thei na chana chu bial mi pui te wang ani bial tan po thil ruam han tam tak kan nei amaro chu sarkar kal tlon lo na wangin
kan ti hlo tling thelo ero chupoi kan ti ani ti kha kan sei du a hun liam to a sang kha zakwa somnga pariat a pumung du na MRC atangin kan lal fapa lal sui chuma fapa thantlin alo ni a huna local zela purang huna te chairman hial te achela chumin nuin pungum ia pate tin pumang munga chinja te pulal nuna te tin purwal irate khoi tu poimo tak tak EMT chairman te lo chel to na tam tak bial mi puile khotlang ta na lo thok to khoi tu za om tak tak te kan nei thei hi lo mum ka tia ke hi kum sang bithara pathianin bial mi puite kal tangin so tin na ro pui tak min chantira amaro chukan duang zong zong mi puitan kan thok man lo le kan thok thei lo hi poi ka ti tak zeta pathianin he bial hi atha tham lo wa roi rangani ti hi ka soi tel du ani hun kan man liam to zong zong a khotang in lungrol le tho ho na chatak noya VC te NGO te kai roi na noya chutiang chuan khotang ma son tu na tur te le khotang ina thil tha nei the na tur te a na sataka lo thok chin roi tu hlui zaum tak tak ten mual min liam san to a ron ni henan ui om ka tia tuna thang thar huna roi tu fel tak tak te hian he bial ma son na tur le khotlang ma son na tur hian bial mi pui te kal tanga kan tho ho zel theina tura chan te po kan lak thar zel atulin ka sia ani he lungpher khuwa hi kumza sang ni som pariata kan lo long to a kum upa kho upa kan lo ni ve ta a chu wangin he khuwa hi VC angte NGO angte a kholung rual tho ho na tha nei khuwa nizel turin malam huna du sakna sang ber ka hlan ani kalome